Yelah, dulu tak ada data. Kita mana ada data orang dulu sihat ke tak. Padahal macam banyak je pregnancy, orang bersalin. Berapa ramai yang meninggal dulu kan. Lepas tu orang kata macam sekarang apa, bukan orang makin tak sihat, maksudnya orang kata medical tak function. Padahal bullshit lah. Kalau tengok data memang medical, kita punya medical healthcare sangat-sangat membantu lah. Daripada rate bersalin lah paling nampak. Kalau dulu rate bersalin punya ni rendah. Sekarang mostly lah berjaya kan. Tak ada pun orang meninggal ke, jarang lah dengar. Kawalan disease infection. Tu lagi lah. Tengoklah waktu apa dulu, black apa? Yang black Tengok. Yang dia pakai mask hidung panjang tu. Outbreak banyak. Lagi teruk. Sekarang kita outbreak paling memanglah dengar meninggal banyak kan, tapi at least kita boleh hadap lah. Kalau tak dulu ramai mati. One fifth population. Entahlah, tak nak bagi fakta salah. Patut duduk research lah. Tak nak research, tak suka belajar. Tak, bukan research untuk belajar, tapi research untuk perkembangan ilmu dalam medical. Tak nak. Malas.